Nero eduke cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Kichwa nchicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Hausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Najma. Isana na ibere cheritko rejo March tariki 31 mutenye 10 mwaka w'ekiri 2025 mwanchi umurigereria erigana riritko ryo mwerero mutenyo yiga charigre chinsa isana na ibere chabona mubaso nekine kyongasi nchira yowenyi abanyanyimbo kurwanya ngusu nigo bamubikire byara mugende bw'ekipigipigi mega yoko moburito umwana umunyaroka omoke bw'emyaka 10 oyo abeire gakomenya monere umunyaroka oyo bw'emyaka emeke kegima nigo agongeti umwana omomura asenya gitari nene ya Kisi Teaching and Referral Hospital korenda segisekebe nigo umwana oyo omomura abeteka gusira obuguma bwaye kare asense meria yechinase umwana uyu nigo aereire gose niga kwaneri ari abereka kwetera ase amaboko yo murundi uyu babere bakomenya nere Nilikuwa kitu nilikuwa nasoma shule nyingine Nyangusu, alafu nilikuwa nasoma Nyangusu, jirani mwingine hapo mama akamwambia mamangu
ngonya chini tuchikomenyana nana kamutei nana kamutei vile tunaishi walikuwa wanakosana na bwanake kila siku. Sasa mimi nikaenda vile walikosana, bibi yake akama na mtoto mmoja, akaja mmoja. Alafu vile ni aliama kenda kuishi Mugunga. Kala kuishi Mugunga, bwanake alikuwa analewa. Bwanake alikuwa analewa, anakuja funga nyumba, ananifanyia tabia mbaya. Ananifanyia tabia mbaya. Kuna mtoto wake mkubwa mwenye kumrididi, amwambia nilala, alafu mimi ananiamsha na niambia tunalala. Mimi ninakataa, nalala kwa kinanea. Nakuja ananitoa nguo, ananifanyia tabia mbaya. Napiga nduru, mamaka anasikia lakini anajifanya asikii. kurwasa maboka yu amabe tokosika bosio mwakilishi wa bangina ekaunti ya Kisii Mosque Musubati Donya Dori Saburi nigo aichanire neyo nagoteba nerebuya abantu bayimukire igoro nagokwanira ryogi erimo anemo nokera abana baky'abanyaroka bakoba bakunirirwa koro ase binyoro ukwana negetasini kega gwetera enchera yesimi mambya rero Mosque Donya nigo aboria ensemo yo burendene nemono abanyanyimbo n'abagambi kuimukeria abangabu nabo ebitambukiro eyokora emechando eyo gwetera abisi yaye nigo barachi gokonya eyamateyo asyo mukagero yo arachi kwimukirwa egetambukiro egetindikiri chiko na kuboria onde bwensi oroche abana bako chando ase chiamate ke oroboti ase bitasini by'abanyanyimbo nyora abana bako tibongo buno mwana oyo tibongire mpaka akaba akibwatera niga bwate emyaka 10 kwamanya konyora nintwe kenyoro oyo tibongete otibongiro mwana 10 years emyaka 10 tigo togoteba ng'omuntu oyo tigaberwe gose kwamanya konyora ase omuntu yakora emirimo abantu go bakwimukira igoro bateba nga mwabere kibe giikire koba mwebe kibe giakorekeire omwana oyo bwe emyaka 10 omwana oyo bwe emyaka 10 nambe yemo otigire skuru namba ibere omwana oyo no obogima bwa na chakobo mukungu igago chakoba kangete nonye nenyuome kyagara yebinte byo mwana yakoreiro ati abachifu ba minto ninu nakulera administration yeto yonsi pia police ekereki nagi achire kyogo soero omuntu otibongete omuntu eto mwana obolito abantu abo baise kubwatu naende babwatu egesibo ky'emyaka muntu tayo orateme gotibonga omwana inchengo gotebye kene kya Yesu abasubati mbalenga balega isiko batanyomiri abantu mbalenga bategeta abagaka ko abagaka baiga babora ko muntu orengera gotibonga na gosali omwana bwe emyaka 10 nkerecha kieke oyo oyere nkora abwata nitole nere kyagara ofisi yana yatalera family yo mwana yo mama mwabo gabwata omochando the mother is a special need na kiga kogoro mwana yo yakorete ki achitego chandu bona achandirega to make the matters worse omwana yo bado gabate fistula itotagete toligere ligabuketiare just wabikira mangana yaiga bono tigango nteme torole na kitokonyara kuminyo kebine bina abantu ba minto iskogari onye mumanyeto omwana omokebwe otibongire gosonye mumanyeto omwana omoko obekira ase nyomo gaki ofisi yanege goire inchu report obobobo iga tochake kuminyoka nibone binyoro ase binyoro tokonya abana aba
Mancho murigire anengana yogo ichania kurende nogo semira woito buno mwana oyo na nyare obwena osena nyore obwene bwaye na bwego no kugikire ebikore bunebyo kurasa abasacha bari batabwati chimbwa chire chingiya anne muno gochi asaba nabake togo skabosyo emirobiro yo bonchoreria na bwego bosombi nigo yatenenire ase chinsemo ase enchinse chani ya Kenya enseri ya Tanzania anne muno ase orobebero isebane na bwego orobebero rwana manga Kenya ose Tanzania chibura buru echo nigo chagendereire anomono okurobekana iri kwamereria emirobiri yobo cholyo bonene obu wakorwari anyamatko abirosiri tukeremeretire ime yenseyo abanyanyimpo kurenseyo nigo babekire umukya ere kwaene kyabuna ngo kirya bare abantabu babere bakorobekane asensemeyo gento keirere abantu bechigari gotiga emirobiri yabo tambe ase ngincho nigo babere bakoboera amagimabo Wajeni woga hapo risu ni zombo Juliette nataka lisu. Yeah, so pande hivi yote ni Tanzania hii. Mama, kwanza tunachukia hizi bango kwanza zinazosema kwamba ni kutiki tu. Ina maana hakuna upinzani. Pia mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Aondoke kabisa. Yeah. Umepiga kura madarakani kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Mama Samia mwenyewe kura. Ni watekaji. Watu wanaonewa, watoto wanaolewa. Hivyo tu. Haiwezekani tu uchaguzi unafanyika, alafu opposition leader yuko ndani. Hizo ni kura gani aise? Si bora tu yani bora kuliko kungekuwa na uchaguzi jana ungefanya sherehe kumwapisha huyu mama. Sababu hakuna uchaguzi hapo aise. Hii ni kutu. Watu wanatekwa msee, watu wanateseka huku na Manga kila mahali msee. Arusha cheki. Hakuna uchaguzi hapa aise. Msimamo wetu ndo kama hivi unavyoona moto hapo aise. Hatutoki hapa mpaka mambo yaeleweke leo. Mama Samia hivi. Yaani Mama Samia kenye unafanya yani tunakuangalia. Alafu tunakudiglo sisi kama majenzi wake wa Kenya. Yaani backup tunayo kabisa Tanzania mama. Na tunaja. Tunakwambia aje? Tunaja. Shamaliza. Muraibense Dr. William Samoei Ruto nigo agendereire itaro yaye ya magendro orogongoro Western aserit koria kaberero ashakira county ya Busia. Ruto niga cha kana korotota emirobero ya magendro aseboigo achakia eyende. Ukona korwa funyula Ruto nigo akwanira engana yemiremo ase abasai anemono korwa ase chinse chesko asabore abasai batare chabise chabarai ababo gochakira abisi mu governor mujumbe kuika MC erebe borere amabaga yemirimo aseme oseruto ni garingi nabarai korwa orogongoro Western nene mono abawaziri gati yabo Musalia Mudavadi Wycliffe Oparanya ni gati ya barai bandi ikipatiana Riyadh utafanya Ujerumani utaenda Marekani utaenda si kazi ni kazi ama namna gani wewe
Tumekubaliana? Sasa wewe kijana, nimekueleza. Mjipange. Sijui kama tunaelewana. Tunataka bidhaa za kutoka Kenya ziuzwe duniani kote. Tumetengeneza soko na watu wa China. Tumetengeneza soko na watu wa Marekani. Tumetengeneza soko na watu wa European Union. Tumetengeneza soko na watu wa bara letu la Afrika, under Africa Continental Market, ile ambayo tunaita ACFTA. Tunaelewana? Hiyo soko ni yetu sisi kuuza mazao yetu hapa Kenya. Sababu hiyo ndio tumetengeneza hii na sewa pale. Tumeweka pesa ya serikali ya kutengeneza special economic zone. Tutahitaji vijana kati ya 2,000 na 3,000 waende wafanye kazi pale. Vijana wa Nambale, mko tayari? Mko tayari wangwana? Yes. Na nimewaambia na nitarudia, maisha ni kujituma. Usingoje nyumbani. Sawa sawa? Lazima uamuke na miguu na utembee na uharas kila mtu mpaka upate kazi. Tunaelewana? Tembelea mbunge wako, tembelea MCA, tafuta governor, tafuta nani, ndio tupangane na wewe. Unajua kuna watu wapumbavu wanasema ati serikali inaendeshwa na shares. Ati kuna wenye wako na shares, kuna wenye hawana shares. Ati kuna watu wako na share mingi na wengine share kidogo. Mimi nataka niwaambie watu wa Busia, hiyo ubaguzi, hiyo siasa ya ukabila, hiyo siasa ya chuki ndio tumekataa. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based ambayo itajumuisha Wakenya wote bila ya kusema umetoka wapi, wewe ni wa kabila gani, wewe ni wa kaunti gani. Sisi wote kwa mapenzi ya Mungu ni ndugu moja, watu wa taifa moja, na Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo kazi yetu kama viongozi, kazi yangu kama rais kiongozi wa taifa letu la Kenya, Mokonyi b'umuraibu wense Profesa Pram Kithure Kindiki na baraibande kurwa serikali ya Kenya Kwanza na boigo ekiama ODM nigo bare ime ya Kaspul oyugis county area Homa Bay asomoroborobo empowerment okwana Kindiki nigo akwanere siasa cha Kaspul asebaso kire omwamerire yabwe kirogo kyobojumbe aserieta Boydwere wetera ekiama kya ODM. Boydwere nigo ari omwana onyagosira so yokabere omojumbe Borogongoru omuske ongondo were yobete kagosiria obogima bwaya. Kindiki nigo akwanira abamerere yabe birogo asobochori oboke obubore bosyo korwa chinsemo abo barabe bagosiro ne kiama ekyogia ODM kunenchera yamo yoko mwa esco muraibu kiama ekyo nyagosira Raila Amolo Odinga. Tumesikizana mahali kuna candidate wa chama ambacho ni chama cha broad based, sisi zote tunaunga pale, tuna support huyo candidate kama candidate wa broad based. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme, Jodhuru wa unche kwa heshima, kwa heshima, kwa heshima ya ule mkataba ambao uliwekwa baina ya Rais William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga kushikanisha UDA na mambo ya kushikanisha UDA kwa broad base pamoja na ODM. Sasa tuko timu moja. Candidate wa ODM hapa Kasipul ndio candidate wetu sisi zote. Sijui kama tumeelewana jameni. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo hapa mtu asikuje hapa kuwadanganya. Mtu asikuje hapa kuwadanganya. Ate yeye ni wa broad base lakini hayuko na candidate wetu. Candidate wetu ni mmoja na ni huyu kijana ambayo ni Boyd Were ambaye tunasema leo ndiye candidate wetu wa broad base. Huyu Boyd Were anatosha atoshi. Huyu kijana ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni noma si noma. Asanteni sana. Thank you very much. So mtu asikuja kuwadanganya hapa jameni. Hii Kasipul candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na chama cha ODM.
kwa heshima ya baba. Pale Unguja candidate wa broad-based ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Pale Magarini candidate wa broad-based ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Lakini vile baba walikuwa wameshirikiana na Rais William Ruto, tumesema kule Mbeere North na kule Baringo na kule Banisa na ile sehemu nyingine ambayo kuna by-election ya Malava, candidate wa UDA ndiye atakuwa candidate wa broad-based government, na tutaenda kuwashika mkono tukiwa pamoja. Mwanchi murigereria gwikira gavana tochukira mwere bw'ikiunga chinsa isano na ibera senchira y'obwingo mwero twara burigerera burobya tumurana chinsa ikome. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asinigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs.
With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 65 8659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Isiko ya bisi. Nabona botambe nigoto kunyaraka ba twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kobwa muno asoro ngora gusi tonyaraka ba tokogenda isiko ya bisi twekaransa isiko ya bisi tokwanira isiko ya bisi abera. In fact Bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity opposition. Ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari kumene sana za nkai Bible letwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo umaena gwanya saye mbolinga chipara cyane nche by the time nkoruoro konya na igoire chipara kisi county otabale eyo mate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi nabo bali Kenya iga babiri n'abandi badatungu bali ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unity opposition started in Sub-Saharan Mugrango, and that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain viago. Na agaro tu alenga bake minyorete ntwara esreto katakunga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chirio ogotoma echire chinduru bono